Jackson Semahoro niko nitwa. Aha birakomeye mugenzi, Imana ya Isirayeli ikaba ya Isaka na Yakobo, Sadurake na Meshaki iri hehe? Nibihari ubanze isinziriye cyangwa se wenda yararengeje ingohe abaturage amamiliyoni bari mu gisagara cya Gaza, bari mu bihe bibi kubera biyita ubwoko bw'Imana bari kubanyuzamo. Umva, kuva intambara ikaze yatangira mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, ubu ngubu amezi 5 agiye kuzura rwose. Gusa ahangaha muri Gaza abantu bagera ku 30 bamaze gupfa bishwe n'abakomando ba Israel binjiye muri Gaza n'umujinya mwinshi w'umuranduranzuzi. Intego yabo ari ukurimbura abarwanyi ba Hamas kugeza ku wanyuma. Abize neza imibare mu gihe cyacu twitaga imihiriko barabyumva neza ko byibuze buri kwezi 6,000 by'abasivile bagwa muri iyi ntambara. Ibyo biragabanyika neza rwose, nibinasaba gutanga umugabo wa 9. Ingabo za Israel rero ntiziteze na rimwe kurekera kurasa kuri Hamas mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko kandi nta n'umurwanyi wa Hamas ku rundi ruhande witeguye kumanikira amaboko umusirikare wa Israel ngo uko bimbwa babimva. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Misiri yewe na Katari byakomeje gukomakoma ngo basi habe habaho agahenge, ariko kandi byakubise igihweriye. Ibaze ko na n'ubu muri Misiri hari kubera ibiganiro bikomeye byo guhuza impande zombi zirwana ngo zuna muri cumu, ariko bikaba bikomeje kugorana ko bakwemeranya ko haba agahenge. Imfungwa zafashwe bunyago na Hamas zikaba zari kurwa na Israel ikarekeraho kugusha imvura y'ibibombe kuri Hamas n'abaturage muri Gaza. Hamas rero yo irasaba ko byibuze Israel nka wumvugiye ahangaha yakuri cyitwa umusirikare wayo ku butaka bwa Palestine, by'umwihariko mu mujyi wa Gaza. Ikindi ikagira uruhare kandi rutaziguye mu kubaka uyu mujyi yahinduye amatongo, ikemera kandi ko abanyagaza bahunze bagaruka mu byabo, ndetse ikanabafasha yewe ikanafungura abanyepalestine bose bafungiye muri Israel, harimo n'abaciriwe uwo guherayo, ndavuga umunyororo mugani w'umurundi. Ibyo byose kandi ngo bitaraba nta na kimwe bakwiye kubaza abarwanyi ba Hamas. Aho utinyira rero aba banashyiraho akadomo. Benjamin Netanyahu ibyo byo ariko ntabikozwa ashwida. Isezerano yatanze kuva intambara yatangira nuko Hamas igomba kuba amateka mu buzima bw'isi yose muri rusange, bose ngo bagomba kwicwa udasize n'abayobozi bayo nka Yahya Sinwar, ndetse we n'abandi bihishe hirya no hino nka Katari, Iran ndetse we na Libani. Wowe urabona iyi ntambara izagarukira hehe? Izarangira gute? Sinzi uko byumva. Kuko se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibishatse zategeka Israel kurangiza intambara burundu. Israel ko bizwi ko ifite igisirikare kiri mu bikomeye kuri isi ya rurema, kubera iki none yakomeje kugorwa n'aba barwanyi ba Hamas, amezi akaba bayatanu akaba yihiritse rwose bagundagurana. Ariko se bimeze bite? Twitwa Akarabo TV. Niba wari ukumbuye kumva ijwi nk'iri rikubwira amakuru muri ubu buryo, tumenyane hasi muri comment aho uri hose, kuva Rusizi, Rurindo, Ruhango, Rwamagana, Rugombo, Rohero, Rutana, Ruyigi kugera iyo mu makaritsiye ya Bujumbura muri ville na Guhaye ikaze. Umugaragu wanyu Jackson Semahoro ndacyafite akazi ko kuvugira iby'amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Mvu umujinya w'abarabu kubera ibiri kubera muri Gaza byatumye ibihugu bisanzwe bitajya imbizi bishyira hamwe ngo byamagane ibyo Israel iri gukora muri Gaza bigiranwa na genocide. Ibyo bihugu ni Katari na Arabia Saudite. Uti gute rero? Bose nk'abitsamuye Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wa Katari, ndetse we n'igikomangoma Prince Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite bemeje byo gushimangira ko ibikorwa bya gisirikare ndetse we n'ibitero by'ubugome Israel iri gukora ku butaka bwa Palestine bigomba guhagarara vuba na bwangu mu buryo bwihuta, ndetse kandi mu rwego rwo kurinda abasivile hakubahwa amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Katari na Arabia Saudite rero biranasaba amahanga yose guhagurukira rimwe agashyira igitutu kuri Israel kugeza ihagaritse intambara. Abanyepalestine bo muri Gaza by'umwihariko bagashyira uturaso ku mubiri, byibuze bakareka kubaho ubuzima bw'amarira n'agahinda kabashengura umutima kubw'ubuhunzi ndetse no kubona bapfa nk'isazi. Utagira ngo ndakabya rwose, oya siko bimeze. Nawe yumvire umutegetsi wa Katari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mu ikanzu yera atamirije ikiremba ku mutwe, ati biteye isoni n'ikimwaro ku muryango mpuzamahanga ukomeza kurebera aya mahano
ubwicanyi ndengakamere ku basivile bukaba bukomeje, by'umwihariko ku bagore ndetse we n'abana. Koroha byo ntibiteze koroha wapi rwose. Ubu Hamas iravuga ko abantu barenga 16,000 bamaze gupfira mu bitero bya Israel muri Gaza kuva Israel yabacanaho umuriro nyuma y'ibitero byo kuwa 7 Ukwakira. Kandi rwose nk'uko Israel bivuga nta kiraba ngo yinimira byo inkuba ntiziraza. Benjamin Netanyahu ni minisitiri w'intebe wa Israel, uramenye utagenda utamwumvise, afite icyo kukubwira wowe n'abandi mutekereza ko yagakwiye guhagarika intambara ku gatuza. Ati munajidanganya sana. Ati isi yose yahahamuwe n'ibyo twakoze kandi Yunisi ihaburwa n'ibyabaye Jabariya. Rero ndababwira ko hose twahagose nta hantu na hamwe tutagera. Ni Benjamin Netanyahu. Agakomeza avuga ati mw'abantu mwe, Gaza igomba kurandurwamo icyitwa umusirikare n'intwaro, kandi igisirikare kigomba kubikora nta kindi ni igisirikare musumba byose cya Isirayeli. Nta gisirikare mpuzamahanga cyabasha kubikora. Yewe umugani wa gitwaza nibazanye umuntu akantu ko kwiyemera Imana imubabarire. Benjamin Netanyahu. Ubu abakomando ba Israel ngo bamaze n'ubundi kwinjira mu bice byose byo muri Gaza rwose, ari nako kandi basaba abaturage kuva mu nzira bakabona uko bivuna Hamas. Barabwira abaturage bose guhigama ngo amaraso atabatarukira. Amakuru rero nayo akavuga ko kuva ingabo za Israel zasubukura imirwano na Hamas mu mpera z'icyumweru gishize, zongereye ibitero byo guhashya abo barwanyi ba Hamas bose bakabica bakabarangiza. Umwe mu bayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bavuga ko Israel ifite uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwayo, ariko kandi ko ikwiye n'ubundi kwirinda guhutaza abasivile. Ibi Israel ivuga ko n'ubundi igomba kubikurikiza kuko nayo iza akamaro k'ubuzima bw'abasivile, kandi ikazirikana n'amategeko mpuzamahanga yo kurengera abasivile mu bihe by'intambara. Hagati ya Israel na Hamas yatangiye ku itariki ya 7 Ukwakira wa 2023, ubwo abarwanyi ba Hamas n'ubundi bagabaga igitero gikaze cyane, igitero karabutaka kuri Israel cyanahitanye abantu barenga 1200 mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya hari mu gitondo kare ku isabato. Kuva iyi ntambara yarota rero, ababarirwa mu bihumbi byinshi cyane bamaze kwasiga ubuzima. Ubu igitutu rero ni cyose kuri Israel, irasabwa n'amahanga yose arimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuti yayo magara Somambike. Barasaba leta ya Israel n'ubundi kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abasivile benshi bicwa cyangwa se ngo bakomereke. Uwitwa Naftali Bennett yahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel aherutse kubwira ikinyamakuru cy'Abongereza BBC ko Israel ngo naho ngaho yihanganye rwose kubitararimbuye Gaza burundu. Ati yo dushaka kugirira n'aba basivile tuba twaratsinze intambara yose ku munsi umwe gusa. Ati twari gukubita amabombe muri Gaza nta gutoranya. Ati kandi rwose iyo yari kuba ari intambara yoroshe ku isi, ariko kandi ntabwo twabikoze. Intambara yo irakomeza kuri ubu ngubu ndetse rwose irakomeza gukara, ndetse urebye biraboneka ko nta gahenge kugeza ubu ngubu kagomba kubaho mu majyepfo ya Gaza mu byerekeye urugamba rwo guhiga abarwanyi ba Hamas, cyane cyane mu karere ka Yunisi, aho Israel n'ubundi ivuga ko abategetsi ba Hamas ngo bihishe kuri ubu ngubu. Igisirikare cya Israel rero kivuga ko ngo cyamaze no kuvumbura ububiko bunini cyane bw'intwaro za Hamas. Izi rero ngo zikaba zavumbuwe mu majyaruguru ya Gaza. Ni intwaro zigizwe n'ibisasu ndetse n'ibibunda bya muzinga, ibisasu bya bombe, amadrone ndetse we n'ibiturika. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel by'umwihariko ushinzwe kuvugana n'ibinyamakuru bikoresha Akarabo yitwa Avichai Adraye. Uyu rero avuga ko ibi birwanisho cyangwa se ibi bikoresho bya gisirikare ngo byavumbuye hafi y'ivuriro ndetse we n'ishuri. Igisirikare cya Israel rero kikavuga ko ngo cyamaze kubona ibisasu bya misiri hamwe n'ibibunda byo kubirasa bibarirwa mu magana. Ni ibisasu bitari bike birumvikana bya misiri bishwanyaguza imodoka z'intambara, za modoka z'imitamenwa, ndetse we hari n'ibibombe bitari bike. Ibisasu bya misiri biraswa ku ntera ndende nabyo ngo byari biri muri ibi bikoresho n'ubundi abasirikare ba Israel bavumbuye mu majyaruguru ya Gaza. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel yitwa Daniel Admiral Hagari. Uyu nawe yemeje ko hari abandi bantu bagera ku 138 bafashwe ubunyago abagifungiye muri Gaza. Uyu rero yahise anahamagarira amahanga yose gukora ibishoboka byose kugira ngo aba banya Israel bari kurwe.
uyu yabwiye abanyamakuru ko n'ubundi bakomeje gukurikirana ikibazo cy'abanyayisirayeli bashimuswe na Hamasi. Ati kandi ndabemereza mbahamiriza ntashidikanya ko igihe icyo ari cyo cyose bazaba bakiri mu maboko ya Hamasi ubuzima bwabo buzaba bubangamiwe cyane. Buri munsi, buri saha, buri munota ibintu biba bikomeye kuri aba bantu bashimuswe na Hamasi. Daniel Admiral Hagari akavuga ko rero amahanga ngo ari ngombwa ko yafata ingingo zishoboka, agafata ingamba zihamye kugira ngo ibi birangire burundu. Ati ingabo z'igisirikare cya Israeli zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo zigarure aba bantu bashimuswe. Ati dusabye abandi kubigenza uko nguko nyine. Mu bakuru ba Hamasi rero igisirikare cya Israeli kirimo guhiga harimo uwitwa Yahya Sinwari, umugabo uvugwa nk'umwe wacuze umugambi wo gukora mu jisho igihugu cya Israeli. Gusa ibihugu bitandukanye uko Israeli ikomeza kumuhiga niko nabyo bigenda bimufatira ibihano kandi bikakaye. Nk'ubu Ubufaransa bwamaze gutangaza ko bwamaze gufatira ibihano by'ubukungu uyu Yahya Sinwari, umuyobozi w'umutwe wa Hamasi, nyuma y'intambara n'ubundi ishamiranyije umutwe wa Hamasi ndetse n'igisirikare cya Israeli yatangiye kuyakaringa kwakira. Iki cyemezo rero kirimo ingingo yo gufatira imitungo y'uyu mugabo uyoboye umutwe wa Hamasi. Yahya Sinwari rero akaba yiyongereye ku bandi bayobozi ba Hamasi baherutse n'ubundi gufatirwa ibihano, barimo ukuriye igisirikare cy'uyu mutwe witwa Mohamed Daif ndetse we n'umwungirije witwa Marwan Issa, bafatiwe ibihano ku itariki ya 13 ukwezi k'Ugushyingo 2023. Ikinyamakuru cyitwa Press TV nicyo cyanditse ko Ubufaransa ngo buri gukorana n'ibindi bihugu n'ubundi kugira ngo abantu ku giti cyabo bagize Hamasi ndetse we n'abayitera inkunga bafatirwa ibihano byo ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umunyamabanga wa leta y'Ubufaransa rero ushinzwe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yitwa Laurence Bonne, uyu niwe watangaje ko rero bari gushyira imbaraga ku ifatwa ry'ibihano ku muntu ku giti cye mu bagize Hamasi, kuko kuri ubu ngubu ngo EU yamaze guhana umutwe wa Hamasi muri rusange. Leta zunze ubumwe za Amerika rero mu kwezi k'Ukwakira kwa 2023 nazo zafatiye ibihano by'ubukungu abayobozi b'ingenzi 10 muri Hamasi bari muri Gaza, muri Sudani, muri Turukiya, hari n'abandi bari muri Algeria yewe n'abari muri Qatar. Ku rundi ruhande abanyapolitike ba Israeli bakomeje kuvugwaho kudaha uburemere bwa nyabyo amakuru y'ubutasi yavugaga ko Hamasi iri gutegura igitero gikomeye ku baturage b'iki gihugu, ngo yarabimenya ariko ivunira ibiti mu matwi. Ibi rero birashingira kuri raporo yasohowe ejo bundi rwose mu kinyamakuru The New York Times ivuga ko hari amakuru ko ngo bari bazi yuko Hamasi izatera ariko kandi ngo bakayisuzugura bumva ko birimo gukabya. Iyi raporo ni yiswe Jericho Wall cyangwa se urukuta rw'Yeriko, ikaba igizwe n'amapaji 40 yose. Muri iyi raporo rero handitsemo ko amakuru yageraga mu nzego z'ubuyobozi bwa Israeli yavugaga ko Hamasi iri kwegeranya ibikoresho birimo za drone, caterpillar, moto ndetse n'ubundi buryo yateganyaga n'ubundi kuzakoresha yinjira mu gihugu iciye ahantu hasanzwe hanacungiwe umutekano na polisi n'ingabo za Israeli mu buryo budasanzwe. Handitsemo kandi ko muri gahunda za Hamasi harimo iyuko abarwanyi ba Hamasi ngo bari bwibasire ibice bizwi harimo n'ikigo cya gisirikare kirahitwa Reimo. Amagambo abanza hejuru y'iyo raporo rero yanditswe mu rurimi rw'Icyarabu, ni amagambo kandi dusanga muri Korowani asobanura mu Kinyarwanda ngo ni mu batungura muciye mu marembo yabo muzabaganza. Ibi byose kandi rero ngo bikaba byarageze mu biganza by'abasirikare bakuru n'abanyepolitike bakomeye bakabiganiraho, ariko kandi ngo bakabifata nk'ibintu by'ibikabyo biri aho ngaho. Ishami ryo mu ngabo za Israeli rishinzwe gucunga ibibera muri Gaza byasuzumye neza iby'i raporo, ariko kandi ngo ryaje gusanga ari ibintu Hamasi ngo yateganyaga mu gihe kizaza ndetse rwose kitari vuba. Aba rero ngo ntibiyumvishaga ko ari akazi yari bukore ibatunguye ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 nk'uko yabigenje. Ndetse rwose koloneli wari ushinzwe iyi brigade yavuze ko ibikubiye muri iyo raporo ari ukurota ku manywa. Habura amezi 3 rero ngo Hamasi ikore ishyano, ikore kiriya gitero yakoze. Ishami rya IDF rishinzwe n'ubundi gusuzuma amakuru y'ubutasi y'intabaza nirizwe nka Signal Intelligence Division yatangaje ko rero abasirikare bayo babonye abarwanyi ba Hamasi bari mu myitozo bitoza guhanura indege n'ibindi. Umwe rero mu banditse iriya raporo igatambuka muri The New York Times avuga ko rero ngo yatanze raporo ku bayobozi be ivuga ko gahunda Hamasi yubakaga yari ifite na gahunda yo kuzayishyira mu bikorwa. Mu mpaka rero zakurikiye isohoka ry'i raporo, hari umwe mu basirikare bakuru wavuze ko ibiyikubiyemo bishoboka cyane kubera ko n'ubundi ngo byigeze no kubaho mu myaka 50 ishize,
ubwo habaga n'ubundi intambara yo mu Kipuru twanagarutseho mu mpfunyamfunyo. Iyi rero ni intambara ibihugu by'abarabu byagabye kuri Israel byitunguye ubwo abaturage bayo n'ubundi bizizaga umunsi mukuru w'umwami w'intama. Hari hagati ya tariki ya 6 kugeza ku tariki ya 25 Ukuboza mu 1973. Ibihugu by'abarabu rero byagabye ibitero kuri Israel byari biyobowe na Misiri ndetse na Syria. Ababyibuka barabyibuka. The New York Times rero ivuga ko mu mwaka wa 2016 hari indi nyandiko y'ubutasi yasohowe n'uwari minisitiri w'ingabo wa Israel muri icyo gihe yari Avigdor Lieberman. Uyu rero yavugaga ko ngo hari igitero Hamas yateganyaga kuri Israel ariko kandi ntiyahabwa agaciro yari ikwiye. Muri iyi raporo rero hari handitswemo ko Hamas ngiri kugura intwaro zikomeye cyane ndetse we n'abarwanyi ba Hamas ngo bari bariyongereye ngo bava ku 6,000 mu myaka 2 bigera ku 27,000 kandi ngo hari impungenge ko bazaba ari abantu 40,000 mu mwaka wa 2020. Iyi nkuru rero irerekana ko hari ubwo abashinzwe gucunga umutekano bafatana uburemere buke ibintu bishobora guteza akaga gakomeye mu gihugu. Ni ikibazo kandi gikunze kuba mu nzego ubundi zifatwa nk'izindashyikirwa mu kumenya amakuru y'umwanzi ndetse no kumukoma mu nkokora bikirikare nka CIA, FBI, Mossad, MI6 ndetse n'izindi hirya no hino ku isi. Ngayo nguko wabyiyumviye, ngaho unyemerera insoreza aho ngaho ubundi nsome ibitekerezo byawe aho hasi muri comment. Twitwa Akarabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa, ibihe byiza nibyo mbifuriza.